YTF ni kasih orang secretary. Joto Prohibited Hambai district working president. Kalau katanya ani mungkin kalau itu kalau Hambai jeung tini Chini khwlai district YTF ningai jeung tini oro Puila kok chablaimung panda khwlai kya kok chablaimung panda tamni bagi khwlai nangkain male mono je jeung buskang ni Joto tarigo jeung deliwo kotorma khai jeung toba khaina thangi tongo Chini bubagrani tagi Mumbai tai abono badebo Chini kami bising o Chini tiprasa daras tugia bang kerei rogo tongo sak hamyangi doktor najangna rang puisa kerei baksa daga mai tui manengya masaya tongo aborok no sung bahike naikolui tuidului tubawi man aborok no tuino sung tinoro kok tablekha tai abono gari tebo sung oro kok tablekha je bosang Chini YTF no sung bahike karak khlai talangi jeung bosang ni bisa da keisho jeung kebang budba jeung jitu Chini bubagrani party no sung bahike keplai khlai man abono tibo sung kok tablekha ge amsu kok sanan go mothaka ani ya ini secretary kasih kok saya kenal orang Hambai. Hai media personal no. Engkai sengkini oro sini buskang ni je Chini president saya kenal je Delhi movement ni tu ye seng bom tikai kali ni abo kanglanya ni Chini bubagra naikul Hambai sengkai abo bising lagi Chini buskang ni saro seng Delhi movement ni pore pai seng Chini YTF no strong khaina bagai seng tebo buskang wa ko chamung tangna bagai seng abon people kacha kokap khali zakaro engkai buskang wa ko Chini test ni movement no seng test ni je election movement abon tui oro discuss khaijaka buskang wa seng kotor khayai program khaina ron bagai bo discuss khaijaka engkai seng seng buskang wa thangi tong seng naithok ka Chini bo by district constitution seng kaham ka jitinai te buskang abon tui seng Kebang ma Chini YTF long nanti jeng meeting kajang naik bus kang chalo, ke belakang Hambai as. Tiada orang mau kaima mau meeting kaiman jaga mau apa jaga? Mau ke Chini tini Basibari party office, engkai obo angka asram bari ni konstitusi no kelayo.